Ochd-chasaich in Italian, Còig Criomagan met Ochd-chasaich. Ik adef còig. Ha full in Ochd-chasaich gorm. Agus seo edsgas go bhfuil protein le copper sa nulachge. Agus be seo gan cúteach le bhí féin oxygen nuair a haid dóin sa bhús. Ik aru céhir ha trí críochan ag Ochd-chasaich. Yn is an full glósa chimichael is na buidboheg agus ga is an fud a chud gynna giúrin nó na gils achge. Apurus is sin agus ik adef trí. Súdan ja Ochd-chasaich in da achge aharachach. Agus be seo gan cúteach le bhí fhalach agus conoltrach le Ochd-chasaich eile. Ik aru ja, bij Ochd-chasaich a togal hehen a clachen. Bij het uren fios a janu daris a clach, agus ga gúnig na de bezat a stay. A dírach íúntach nach heel. Agus me dhéireach ik adef hen. An a Ochd-chasaich is slúge me 5 kilometeren a jaach. Ach na nyeine smó 5 meteren a jaach. Wow.